بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tusazaho Mwananyasi Imad Ibrahim, Mwananyasi dhamana hee sauti hatu tusazaho kwezi watukufu amara sara rejela na bano jarhadi simbawi karondarangalie ngasarumenti inu ngarungawe zambishi hao ne nasere sana rejale la mwambabi rashid shambabi imadhamana ikao wahundu bahatarumenti inu shangwa rukuni. Alaikum salam ila Arif Abdalla kwezi Wananyasi kawa hundu bahata rumenti inu hawa kana dhamana rumenti inu shangwa urukuni ngwanduiki hama kwa japaro kana dhamana. Lazima sonaha wanashewao aminiu ya siyasa ikubaliuka ya siyasa tindabu, siyasa tiuhadazi, siyasa tikufuru, siyasa tutovadabu. Izo sisi katukubaliu shawakati si ujabanu riwajibu hena mna wao warongo wao nasi katina hata majito karturi ndinda kari wajibu namna hii shado roja wesheleziza iliwele ukaya banu wa Komori ngo uhashiri wa Komori ngo uhashiri tumambani ukaya juzi tirongowa haurongo zambavi mwenye baraka waseswali abukunje shawandu abekaya adresu unongozo mwenye ngujibu samadi ngujibu barwani wala sawa nae ikande siasa ni namna wareleza we tafsiri wanzori ifanye kartujitwa wala tunaujitwa ikatijibu andwa na menuka ya ngarishi yao zinji ngaro nao baba zinji zangu aoni wandu waloki nyumenezi ezinji siuzinyora kaya toka alama jaya jakuwa kati ujasena bili wajibu heli warongo wao shagabu wale mzima gabo wale mzima kwa raisi wa nuojo urlapiza wabezo wanzao ekaro wajibu banu amba harioti haki abunge mwadisu hajimba iswali hiranti ni mwambia hajimba iswali kabati mastehi ya mrutonda stahilwa kabana ujo ukamastehi usoni mwanadamu watonda stahilwa mongoni mao dawe hajimba iswali ngarishi yawe iminyanya wambao madhara uyafanyao ngasina zinjiza uhamia abange kaija usiku huko milwa haumru msutana uhako milwa goto hema emasera hamabalanga wananongo zahozi dukosha ushangaze wandu ekana madumfanya siasa mlapize wandu lazima ngamjua lapiziwa kamfanya siasa mstahi wandu ngamjua ustahi na wajimba swali kamtushangaza wandu kwa izawari mjua oni kwezi kamtushangaza wandu wanu sis mimi hozi ambabu wajimba swali kikani hufumuwa nsuhura wallahi azim kan hurao na ngojo kan nsuhura ngasina zinji za wamba. Alaikum salam papa yam shawakati sura kama ngarjibundo wallahi na azimundo ukweli wakati mujuzisa wanumba ni wajibu ya jimbe swalihina siasa yuhonda kuna ndahu yungu ijilo ndahu sikaringe Faransa mbai ngazukawe mwa siasa jimbe swalihi ze barufu ze faali wao pia wasonwa siasa shano anuanzwa wafanye bezi warambulwa
hakai ho walio ranzi kwa kifanya kwa jehunu watiyo yabonge jarma kinisho na nyasi wanu wabangando shina zibwi kwa rjo to zibwi wala kama uri shangaza ngarjo sana zibwi ko mtoliani zikeza ko eliti mkadani ndabo kwezi ngarjo sana timkadani ndabo yabonge bahajimba swali hingaru ndao uribailie ize muujiza Mamadu yafanya wakati akana dhamana rangu 84 hata leo yensinu o muujiza Mamadu yafanya ndau hata ujuhao na banderoli na hindi Mamadu wo muujiza ufanya ndau ikawisha Mamadu havumulwa ni mndu siasa usongo hamabala wavumulwa mtume hawala uislamu upuha kui bahari Mamadu havumulwa wajime swali Mamadu ngalazimu ya jeleze hakawa hanisoro mishensi nzura jazalwa ngarujoze tarani ngarujo msaya jawfanya ramwensi ino kwezi ngarujuwao kamna ujauri hadaya mwambe hari Mamadu hara leo mabari Mamadu ngana karne d'adresse Mamadu ngujulwa kesema na julwa kaka komori hata yonamda mubiza sheleo hata wa hari mama afungwa da hari ndajikoja hono dalao ai abanga mjihada yabo hajimbe swali abanga mwanzo nambe kana mkebakini wala sisi raka karjani sorongowa karjani saudeya raka karjani sa mjibuni wakati ngojao karjo mjibuni avec des preuves de balajo jeremoni sana bo hajimbe swali yabonge sizama ngamrejei wananyasi wamangwashina na unezi ya Imamu Ghazali Uthmani watishi habonsi sena kwa na urolo leha okale wenungu azoja hade wa komorikari Mamadu de dhamana hao Mamadu de ero Mamadu de lazima badili yensinu Mamadu de letoma hensinu weka na dhamana yensia sinzi hatoma kujuza basa yabongeni mare makoti wa Mamadu ngaramambi yao ni ukaya kamnauri hadaya yabonge heya buhajimba swali hutowe mnyanya heya utowe mnyanya bazora sada gardo zamba Sema sikimpe mnazelo para wala na hambacha na mdongo zola izo za hora hueshe ya gardo utimizi kama ile okaya ngamadori bakara makufura namna harmazene zozinu mono kamkashihi tishina nani hamiche simlansani Delphi savanga bu Asizi gabo referendum gardo fanjao zifanyi hanabo mwamba ngamjukosha mzizie abo wakato ndekaona mranubisa hakabo wanduko aje kaudunga ku watkomona na jifumo abasa yido ndo elewa okaban koli zero moidrisa kwa maslahaki sambasi toreya timtoreyani yemna opposition wa hani bwaje meswali na yemna opposition mbamu mika mazamtende timtoreyani na mjura wa mwambe hata shemna opposition razida na Barwani na Muhammad bana timtoreya yonja mtoreya leo watimtoreya wakati Asizi na referendum na zaboti za rais ya wanga mjomba ka Idrisi Murongo nai Idrisi Murongo mazuku ahe kamrungo shwanzani yabo yejuera wana siasa baisha mwifanya nai kwa tujue mrani sanaba kwa tujue roli wala lazima ifanya anta kama opoza shamba wana siasa no wenji wa hao sitendeti andisa hanao wana maduhazi labda mwenye baraka mtudara wa siasa za juzi darondo lani kikenya mba gouvernement ya bosa yo sangasi ngasi harme mindu ya Abdurrahman Mohammed
ngari mdumishi hao. Donc yabo mimi tanisa siasa rahamu ni katujua sasa chonyi ndamu zangu zinajui zinavuliza bana yemhu wangu mizuki wangu yemzee wangu ama hana ndizo kodi shekane siasa yeye raha ikatela mwenye baraka swalihi samara muri pasha waramba mwenye habari ruhani harama sfamadi kakatanda wajibulwa na waroha na siasa hawarango kibinadamu yabo nginga mrejema nimwambie nukaya ngara observeo eminyanya ni matsaku kumya mbao henu wakati kwezi ngara observeo changa ngrimosheleze nikaya ntinjo na madhamana karina ujua uranti entito msajaja baishe nyinyi mbatoma amlo niyono kaya wajiri ajali mahala mbe wazali yodala ma hojinga mlo nuo sha garmakini hao go nzima dokola wandomra mbe ukaya wandu wa ulowa wa hafakati makana dhamana walanda anyili mwawa ngotoshema jindrongo rongo wao wamba wazo ba pale haulao waashina shao kwa tujua kwamba ukaya wareleza warambia ukaya kwezi yani kombo haulao doktora Sadi haulao ani kwa tujua fungwa wao Faruku mtuje haulao kwa tujua zamba hakawizo zijira wakatoa hao mwenye baraka kamro juu waulao mru hiyo hakweza tukufu yabo ganathemondu wanu waesheleye akawa mjuzimu na dhamana yuzo ngar aminuka zozitono mazipanga haukabo leo inu wazinzujiri huu mambao wazali yaborele wakazila za juzi mwaka uzifanya singar aminuka tazani shama wadomribuye maso ilirele wenro ukanyinyi dumaka ufanya msajaja juzi ekale wenu mruja mwenye baraka za swali kwezi yaka guvernero leso nangazicha rijua uzembine ni misajaja ajiri wakateka dhoma na leso nangazicha ngujwa rambia ukaya ye mndwa waho mrojuo nanda ye yabukati problem siri fikiri ila ajali kwa kayo ijiri hoda honi hahe ya kaulala kwezi tukufu ampulunge besengi nalo menya kwezi tukufu yabango ka handar mchelezeni rimelezeni ukwakomori ngo mrambu waoni kamtsine mama runda unikensi inu engamjo kawalezo komori kanyiwe maje amonto mwenye baraka wao ambao mndu wa la dua linani mndu wa sora faza mali ngamjo kambi wako mori kanyiwe maje wakati kao kwa tukufu ngareshelea unonondo hanga mwishelea unonondo mkabanu mkauri liba hauhuza pasporo na umianisha haramu nze kwa tukufu isongam ngamzeshele yao kamjadi waza lewa inuwa jamdu na ngudo milisezi hatango ni soko murikaya banueti hatu kasanamba hindu baisha nchashi shakartsomi ya mishahara halafu wanzo mekari ya mruoye mwi hananyi na mreti zekalizi na mreti unafiki na mreti bokomoro mrambuwani besamjo kao shanje fuko haukayae manali yo mwenjengo ya mpulu wa mange ndao na nanza imenye ngamjoro samihi dakika rirohe hunurlio awo koza tukufu kama mnara mwambiani
garshanjeo malar liyo akaya ampulu nge ndao na ubenya. Amuge kwa tukufu wadota samaha Rijuhan zamreleze namna jemdu kanza mhada wa Komori wakata Komori wakabanu wakawaruma haumezi kwezi umia mishahara na maumezi mwerengeze malizensi hatu mwita maboshoni mwenda ni wandu asanu wanukuli kaunu haya ni wandu hata mwenda wahuzalebwe idemne ntsakare remambansi haunani gamanzole wabahari gamwelizo Komori kare ni wandu hanazali na mwazezi tedo azali azifanya rumesini rangu juzi jana leo alafu mje mnabari ngamrishanga zao mrambe kahari ngabu msajaja hana sandai kweza tukufu kwezi amandorelewane kabanu sitsi wa Komori watu jinga Mtono starabu mamado tukoja ufanya leo wea kamna ijana ya rumishata wasuli mahamango shenda ya tushinda badilimano ngo harma enti kari leo tukoja ya nkoko mora makawede zamana mwema harma hindi razida zama juzi kabalura mamaduri mtone za sheka ndatsinda hambia mrumisa mwenye manaka ya rumane kandida wa urjombe hawe pedese abuga tukono waji preparo nyina mavote shanga nzo afanya uhadazi baada wambaka banakaya wamba kwaja kubali jao wamba jao mwanzo wapange wa Komori wa eleukaya wani wa Komori wa duaze ukabala wamba kabana ukavoti shanga wajipangao wenda mweze vote abuga jao ngombi kaya ngarishia wana minyanya wana marabi hawa ambao mwenzani bana ngarjo menyama kiyesi ngarjo fanja uo mnyanya na ushi akori nufuwa mbukawo mnyanya yani ngamrambi yojebo mwandu makana dhama na juzi azali haraje bandu 2016 hajao niswa Komorukaya yentinga doshi na jijenge besna umezo mishahara inasongo andu anu wajiwa ani waluha mangu anzo wafe wasongo na pizza azali bahata razida ushi ni uje fasara razida la SDF la resida fasra kama mono kanyumeni banu na kaujandi soele ukubalo hawe yazaliwa sasa mmoroni na moroni kwa tukubali mkubali muone ne debita takwa takubali mvote akaojo kesi moroni lade maana spero mikavamana abagoya yasiwa lazima ngamjo kusuria sharaha muhada wa Komori kale ptalikena wawa isa wanunga utuma urengeza wasainu mwenje za plomberi za hombani hoja zifanywa ile gundoli isa mamba kena uhisa mwame galawa kena wawa basanga mwa majumba ya toa beto harume galawa no ipwanda ni bukaono haya nikamono haya nyumba ile irende ilanu johirenga wandu erengeza shamuipuwa mrenge malimli malimtarobe moroni nikamono haya nyobu ngufu halafule ombarima ero wahuzwe gala warenge maliwali waipuwa esemonti leo waja mdungi waho kena utimu isana mwene mawone bangabo nyumba anibati madeja zasa za twa beton yomi sabihuli na mwene mwaone wano kakarene grandoro home mbabi hobirabu anoji maruse mwambe pare ya morona tafumunikira ufanyiwa kwezi
mwamba zinji shoko mori gwashukuria ukentia hatu sikarna gashi karna dhahabu karsina latu nuwaongozao leo wafanya taratibu hata karti wa mezi ze shantie za fanywa rumwensi inu ni Imamu Ghazali Uthman kabati mndu banda aliswalihi kabati ya mdunga mtushin aniyagomimin amanto wandu waketi waja walifanya zisabu wao na mwandisi Ghazali wale wanobada za nikauza jiri baka ukutuzi hautowa wafanya havoti malgré zote pia harumweti inu mahamfukare hakawi rati arrière ya 2 mois weti na msada wa reali bonze yo azali harohabo bahira hejaro anarabe eze ndongo atara zifanya azali mijiminja hetino itapare minjalis ngareshele yao taba mwenje yalitoa mwa taba mwenje ngareshele yao ngareshele universite ngareshele telefoni kwezi ngareshele ze bank zinu kono ze bank ze meki zoreshele yao wale wale kaza leo kwa emergency ntialeo hakaza ali daka ujazie wanodoli makodeni wazali daka ujazie zero wezo azalana tezi yenza wajamdu bana hambari na sama pesa la sajawa sajao huja ali bemezimira ya mwando hamba kartina hindu handi samalene tabu na jao chui na jana hato mwiso waja mvio mishahara banu waja pesa proja bita waja jini Fondation Fatima waja efeta yoni ndwa waja valizi mbili za pesa bet salama harambia wae sito ataihuziwa 2 miliardi wahuzwa lebwe waja pesa wanu ya usule gashila hatu mama doya renga pesa hatensia kama mashtaka bonze waja 7 miliardi telma waja pesa ya Saudia watola 5 miliardi hepari ya bahani hata mbeni zinazo pezi wa milwa ni mavai wao longo wa bahari wa wanadamu azali haraje 2016 haja hunula kaba mwenje na ilawio hartoa hizani wakati ngorongo wao shanga sina mwenje ngartaba ngabo mwenje wakati wanutsao wakabanu wakati bo madali wakati bo baruani wakati bo nyandu wa sambi nyandu wa kijiri wakabanu yentika hizani kwezi haja harajezo mwenje hadumuzo ze pare harimema soyo mararu ngabo shantie zifanyi hao hazama bale abaharza mba hununga zita ngabo shantie sha msanga jodimani hata fumbuni ngabo shantie sha mtuje hata fumbuni kwezi shantie sha saweni hata maweni tale julle le sali chashisa msamrunzuani na maone mzwani ngabo zante za mabara hivo ndondo ni mashwa mwani ngizo kwezi karone rangalie nzuani ngabo hawa la pitali ya Sante Militaire wahala pitali ho keja kasa milo azali henebyo hata inongoza kata puzabo hata pare hata la armala pitaliyo waitandwa itamia abo pandwa hesiha handisa wakala pitali wa sambakuni mwinyi hamba ngujo faranzige tamilo zaheha kana muo manazali haitamia la pitaliyo ngefano hazama sayino gracias azali shamwini habangu jo faranzi samino wasi garjo shawel marufila islama aliza wa Komori wabakena wawa Komori ngoyo nao kweza tukufu
na abo bwa Komori bali bano azali abasa katuza pasiporo esitwete ekonomiki ketuziwa azali haizi arangwe sa jamani nga jobu hawandu ambe minyanya wambe ndabo ekamdu hare nuvelewa yabo ya uzata azali ya huzadi ya mikomandoni yewa mchota kanyaze mali za hensinu pia mtawa boshani mwenzanu halafule wa jamdungu adilisho ngaro naomba nongo ifanywa za mali za hatu watina umezi mwambe hariwe ngabo msajaji mzani banyuwezi kwezi yode mana ukola zonga mjomba buhata mlemewe hakawa Komori wanjankili warangu wakanyiwezi nyano wakaneza mana banjuzi rangu sambi na ikililu nyiwezi mzuru mwetsinu mzuru mwetsinu 2 miliard za esitwate ekonomiki watata mwopano uzima ya tarehe samzani samli ye proje habita mwanyi samli yo sambi haba mujere wae kabartaoni hama dongo kwezi halafu ndo ole ngonzo mbari wo wema nyiwezi nyisidiri wa Komori koramro jizani kwa mara tena sijani mbanile ndo vanu wanunga mtesho yao ni nandani mwedata mbari walae amenifuma madu mwe mama madu wangwa ushi yode mana ko kamchurongo hata maona mbasa ntiani ngarafe hando mamadu baruani sambi madali wapia wakana dhamana banu wampira hao wari uhisa kwa yashata tamnabi mzima waroho mtanzani kwa hata leo inu ngoma wa espesi karnomba ni nafasi si wanarifikiri yao yensi inu vanunga wakati kono mbaba la idrisi unapizo wana ngaro isherezi zao badi mkabanu madalili ongule mojaye humakama no hukane mahakama ya hushezo wafanya nazi hupwe nyumba wahanyindo ajiri imenyewa hata leo dia ojaye eyo mahakama marongo maala madalilu wa inasoma kama hili bumadali leo baruani nguremo fakri rimuzise baruani ka ebalo katakane ntole yori zonongo afanya hindi kwezi yabo kamna urishangaza na sigari mlindaoni armaze kampani ngari mlindaoni mijini hatu ngari mlindaoni mijini hatu yele dharau malifanya wakati unupia ngajohu mlibalilo armaze kampani kwezi yona mjipange wenye sono isatoma wajoko Komori warabiha kwa sina bwabira halafaji hadabra makari ngajopo sema kesi ngajopo fanjangu hadaliti prezida habaraba sanu ngwanzo hadisi nazani wakati mparani mkanda kabati mahadisi ye mahadisi de test ye zamba yao ni mahadisi ya mwambioni ndasurieni mahadisi de test ye dunia ngoma zahidi kampara mharaya hata wani nga mzambao kisha Abu Jahali Usufu Hadbana ambuka ya kwa Abu Jahali wa umma wa Komori Usufu Hadbana waladi Abu Jahali wa umma wa Komori mimi bawambuka ya Karnahu baza asizi Karnahu Ahmad mnarahu baza asizi Karnahu bulia mnarahu baza referendum Karnahu bulia mnarahu baza raisi sababu mwamba zibwa abasampu waluka mziro dingoni mtawa waluka foroja zamba hakubali kazi na waziransi kwa nyakauzita na umondo na bazibwa kwa jakubali karafanja ama mtoto tukufu sijaba nudinda suide ye mashabado hensi kana ribuye
za akili za hatu ba Mwenyezi Mungu hari umbu hari nika akili na murifikiri hiyo ngasina roho la murifikiri hiyo rangalie hema chorulo nayo rishe hema shishiyo ririmise wandu wanurudo wajibu kabadi mkabanu juzi mfanya si wandu randori mudhuwani razida ule wandu nikeleso yambe hana ngo sarifunai ina bema ya shewa hwa kweli maarufu ngirumo rangwaniki gaja jiri mandamano ya mshahara bondogi shabale zambio zahe nganzo mkiwae el maarufu wajahuzela bwela yenila eskanarila ngazimro halis kama wakaja bajaza mbo banu yamba telemedicine hayuliza wa mahore kwezi abonge na mtoka abo mdamba kabanauka shaga mrudinde jeyi ni mlaseni defi ngawo mlasoni defi yemna opposition wa hanyu ngawo mlasoni defi kwa komori kwa unaufahani kwa ujue sanziani ya afya sabundani impossible akagari mjuwaoni lojindu daba womruto na roho ya ujue himambe usonziani ya afya sabundani hakaya mkana dhamana rikarjaona hata maalama yusuhai na mruhajiwania mwenye baraka ajuzimbari harumundo waja projadima banu harenge hajilika halimi ngabo utosterehi waja ngono ye le kafala hemaji harengeze mali haji entiza kweza tukufu waja bulanje bana honga zija ngamdio zamba hata usomezi ruhane kamuka zondabu waja bulanje banu nazana zahe bulanje ngazija harengaji milikisha ye mruwemba byobahi ngusubutambari harumundo hasoko onu haya woko onu haya shabese ngona mbaha kakabanu ngabo andunu suke myoke yiti ngwadongode wareme makoti nando ndorema mwenye baraka koti ndorema mama tu koti anuwondu kwe myoifu kwezi yabunga hautimizi tijanye mnase defi banu yemna opposition swame banu mnasirume mndu na himo pareni wa ya zele kesi mnasame mnukaenda beka Mungu we jesho lo mhono mvuku esio wali mindauni ngwashanga zao oi bali bangamrishanga zao ngamono ujinga hwanduanu ngondoru mensi shamoti ngojode mahakama no dele jeshi no somisona tuto vadabu no fudhuli ikama abo do abaru husab armoto vadabu haoche karna humbali nafasi sarro hare recreation karma biaoni kanga mjibuni heli mjoji panga kamjamba waya ngomdu hao kamshangaza sito shangaza nyonra siasa ndabu ya nyo ngono kamdi marusa somarusani kambala adabu songo ha adabu mwebala utovu adabu wemnuka somo shioni akan sujua nga mshangaza omba sujua mshangaza omba kwa komoro Mikael jabu hali malisoro nga sama hamini akamili kasim komoro mushilioni baada zinyamba amba sona mana sona banongo wafikiriwa sho komoro zakili kasim ndu mushilioni ngasama hamini zaidi ngamsongwa hata ngatumezo sita na 2019 na nguyaba hata 2000 hata basa hawana rabe 2016 hata 2021 mahabita mwamba zinga namba zinga awungenga sana masi tagarendao gani jumo samba minyanya wakomodungo tranquille ngo mrujani no mtosheani
Abonge mwanzo ndar mavoti na mla muhemji pange mwende mnatetarteuka ngana ndo mahadisi ngana ndo jawu ngana ndo garanti ngora mwanzo testo mwere wazo mtama boshoni mzieha kamtamba fikira kamna rojiza rudingoni ensini hatusinani juzi makanele zamana msobadilize shana wakahanza mwende enseni wakahanza ramba hata kamnarishilia kawajati hadamu bano wakati zamana leo ramba mpaka mtukubali hakuna mtukanzi mpaka mtakubali shahori shangaza karna ushangaziha emarongoni mtahoni heni mjukandazie voti na totende waye endea zile kiesi ya tirume wandu ngabo joto jinji shadi mna message mtiti na kanane mwebanu na mina mreso uhara mga mredeo hatare mjibuni ngamsombari bari mde yani hango mde yao ye nyimba ndo jorida tumjibuni nyimba bwa jimbe swali nyimba ni shejuza hesu bari ngabo mdari ya jibu bari mwini harongowa ngabo ndo afumwa maduwondo Afrika wayashinda uwataki njeshinda uwazani baina uwataki mama duda uwataki ujoa mwaida mwataki Zuharambia Salim Himidi mnamrehemu Wetika uwataki njeshinda uwazani yolewa ngama mioni kama mhatika mama dubu ngamiza takunjuka ngamiza zali yana mjuasa abonge tukamle kana jeni heze babi wanule joto ni shebabe minyanyajuka uja wainye banu shamba bahanu wale basainu ngani harama zoma zankuhu msamjitarama zoma zankuhu na mkaba mdonuki ya levushelo shakati mkomoru juhadaliha hasabu na ubaruani hau hasabu mamadu hau hasabu hatimbai swalihi mdafanye kaya hangu duniani haeche kari ngoni koja shangazi hatimbai swalihi na mrensi bagari mnaboli gari mjuaoni kumkomoru mdosha mhadai tsena nekira mnane mandamano ya ususiho mtongo tuwa nondolani mwene ngondo wa shawandu rike mwalolo mkemba vyo mdoendele nibabi Namkane mandamana ususi hanyomdo henda menya zendola jabarufu watu anondola nimo na ya tulo le mwandu washawa izo peka julwao kwezi yabonge nonye kana zinjiza hamba tukanya jeni atake babi nwane kaya kamna ushangaza mtu siwameni kaya Muhammad bana et posto handani anomi abantu jubanu chargé de mission na musicien ne posto mondo ya gisa à la présidence ya wudu ko shagaza kemra sasa bahindi kemra sasa hana sibahindi sindabo na mem watu maha sheka de siasa ngani bonsi na mdojeshoni baraka mtujue tafsira siasa raka mtujue tafsira opoza kamtujue roli ya opoza harmati shaka mtabu hao ngamfanyo mtabu za makapuka izo tumwambia ni tumwambia nataka mtukubali shaka mtoza mbawani banu ngamtabu hao kwezi banu ngamtabu hao Shenge nyondo wa siasa haunga mfanyo siasa kweli ena hali shabana ngamsabu hao ngampondeho abonge saukamle maisha njanongo haushashi zorengesha bashinu halima Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu arabuleza khair kama gabenze Mwenyezi Mungu abariki Komori Mwenyezi Mungu abarikishe madhamana hetsinu haramu ufanye za khair za henti kama benze Mwenyezi Mungu ajalie za fikra za Imam Ghazali za basawensi yuzi timu khairi haina mwanzo sharia tinu Mwenyezi Mungu urishishie ye haina mwanzo tadamar mentinu
Mwenyezi Mungu urishishie haina mdu pango utadamu harmetinu Mwenyezi Mungu urishishie Mwenyezi Mungu jali haina mdu ahimilia Imam Ghazali Hashari Mwenyezi Mungu urishishie kama benze Mwenyezi Mungu jalie mikimaki zijua kazima ngao za hadadeta da harmetinu Mwenyezi Mungu urishishie wandu wao warumie ashabul fili kama benze inshallah taala wandu wao watikane ala mazahauhum duniani wadhahahu Mwenyezi Mungu ajalie haina mdu ahimilia Azali Hashari haina mdu ahimilia sawandu Azali Hashari haina mdu riengoa haduambi Mwenyezi Mungu zikao sewarejezo wandu wao urishishieho watoe nyumba za ulemengoni wabeharme dalkil asfali minan nari kama benze ya Mungu rejezo mtu hamba leo shaka halema za Mwenyezi Mungu hotukufa mwezi huu ubarakishie kwa kheri uzidishe neema nyingi za mwezi huu ujalie wafikishe Imam Ghazali zamana nalo ni za mwezi huu na Afrika waondoa hao mozile kama benze Mwenyezi Mungu jana haina mdu mwanzo shari urishishie ye umrumie ashabul fili haina mdu mvunguo ani haina mdu wanzo enembio kia mangamize garumu Mwenyezi Mungu kama benze zenongozo tsendeleye urishishie wanro kama benze ujalie haina mdu sindeu opoze baswan opozanyo tofauti de haina wanzo tinusha de haina wanzo azali shari Mwenyezi Mungu jalie hotukufa mwezi huu edetu njema zinu nomete mtukufu huu nomuzana Ramadhani ujao ya Allah urumio wandu wao izo arumia ashabul fil insha Allah taala ulete komorinu amani na usalama ubulie wandu maraya wema na mawaria mema waombise Imam Ghazali harumeze njema anzo zitarumetsienu kama benze bismillahir rahmanir rahim ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يا الله نرحل ما تبو Mwenyezi Mungu uribuleza zakhir kama benze ujale haina mrahimilia sinu hashari emrahimilia emuhajaula hashari emrahimilia madhamana hetsinu hashari taba njamba hau manano afikira hashari Mwenyezi Mungu warumie izwarumie ashabul fil kama benze Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shita sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shita sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shita sahla Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فأقربه وإن كان قليلا فأكثره وزده وباركه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.